Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Manusnam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkraya pi na kabenda ka NEET. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala terwa ban perkhingno ya ka jinga ya ka khandaurat syaki riu shimet bat shiki company da ki pau akar bat hektar da ka bawanra ya ki kendon ba perkhing ban te lakam khnang bakan ombu jingma ya ka lawai jong ki longdin mandin ban yo jakarep ne ki jakashong ki jakasa ya ki khun ki hajar jongkaraj. La pentip yakani do executive member uba kemi yakatanat pelatingka uba seibor lang warba haba wanra yaka mangtingka jong usnam arajar pun riu arajar penyo haka sngis dang jong ka dorbar mangtingka ka Khasi Hills Autonomous District Council haka kanyo tarik ujeliu arajar pun riu. Uba warba ula pentip baka jing perking kan kentup yaki jaka bala shim da ka sorkar pedeng bat ka sorkar jela. Syuaban penkod uba warba ula terwa ya ka jingmang pelut pisa jong ka council ka bakot arspa khatsau kulur henriu phaulak khandai hajar sauspa shipau tingka bat ka jingmang pisa penmi ka balong arspa khatsau kulur sau phulai lang khanriu hajar hnyospa hnyopau tingka. What decision as executive committee taken proposal of the state government for financial support, salaries, officers and staff and other. There is a job of work with the executive committee has declined to accept and if so there is something off. Cuba ada executive committee has declined the proposals. Cuba ambil cikgu sekalian supplement Mr. Chairman Sir. Kami diomongkan telah decline dengan proposal terkait pada hidau telah decline. Dengan syukur ambil cikgu di empat kita dibentar di bangsan dan kita di key points. Kita executive committee telah rai dan terkait yang kita proposal. Dan ekonomi masuk apabila syarikat berjalan bagi suplemen cikgu dicuci nak mereka cumi posisi pada yo yang sisi nak mereka juga setiap orang juga sisi pandang ada suplemen ada besar kalau opsi ini akan berisi bahwa yang boleh dilihat simpul the governor of Meghalaya is pleased to constitute a subcommittee to consult with the Khasi Hills Autonomous District Council (KHDC) on the issue of payment of salaries of the staff and council in view of the acute financial constraint faced by the council from time to time, resulting difficulties in timely disbursement of the salaries of the staff and to ensure better financial management. Namun, buku itu berarti cuma ini sebagai kuat untuk kita. But nanti kalau saya pada nanti itu berasal dari ini berbagai bukti bahwa ini in view of the acute financial constraint faced by the council. Dekat mungkin dalam kondisi keberadaan ini kok tentang kita dalam referensi fee bahwa lalu oleh discuss with KHDC appointment of IAS/MCS officers from the state government as principal secretaries of the council to monitor the payment of salaries of the
councils and implementation of reform. Ngasing kali kami subjek kepada insyaallah tentang membayar kulit na kulit joni yes papa dan syubiang kita bukan. Kami ngasing kali kami maklum kalau kita discuss ya. Memang involved with financial matter dari board kita. Dengan kata nalu pasang yang ka negasi atau hasil isi dalam ini kata cisai ketika beberapa ada nasional isi kan betul tidak ada yang meeting dengan polisi plus mereka ini membantu betul but ini apa isu apa pungka isi kecuali orang bertak EGC itu ke financial constraint of the done adalah hasil mulai kumpulan acute financial constraint tidak ada masih pada memiliki inter but bagi stakeholders kenapa keadaan senjata pada ini akan menjadi juga tanpa darah ya council bagi staff council bagi itu kita tidak harus seperti council dengan semua kami yang kuat yang akan punya nak kita hantar kita di Semua naik, cukup mereka isi juga decline kan beri imak dan syukrian dari pengu atau orang masyarakat. Dan syukurat ada isi kebenaran berjumut mentau dan komuniti yang isi pemerintah orang itu yang menyangkir yang berhad jeliu beri kekumkaan hilang yang kapal juga masyarakat lain di kasih benung atau nanti kebakaran penjang jalan pasti di nasko berkepat bahkan dia coba mati badan dia berjumut organisasi bahkan tahu kata komuniti Perisibuan ya beberapa juga seperti kita jadi ada yang juga isi di dalamnya cuma lehernya ya ini dari financial masyarakat jadi ini buat support kita ada juga lain jadi ini apa jadi karena semua orang yang ini berkata bahwa ibu jadi ada yang jadi isi Midol kita kecil juga hati senang bin tahu bahwa ibu ya kapan tu keberadaan kita posisi itu dari asal mereka kita midol ekonomi mana tak langgar fakti berada di financial aspect nama kan long sana but aku itu kalau ada di biang Malaysia ada juga isu dari Mapunta autonomous council tadi kita ya cakap ada kata pokok orang kehilangan pun tidak perlu Mapunta Bishbul juga publik Nasuakan beli itu bisa betul lang jadi yang bersama di tanggal yang besar tidak disebut yang video itu kami ya udah tapi orang terkait dengan proyek juga isi program tambahan ini definitely lebih mensupport ada yang kita tambah sebenarnya ada program Bishbul kayak dikatakan cepat sudah naik kopi koyo setidaknya mau ayat dan ini sih kebetulan kemudian what you have report about the preference reform. The committee shall submit its report within 45 days to the Commissioner of Secretary District Council of State Department. Including a copy of the Kalibu tentang kebenaran IT kebenaran pertinjuan IT kebenaran tuan rate ya bulan pertinjuan katakan menata Pidan dukan marbam ndai
Compare la ka barin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka kya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril link ba ka section lai phuway iway kam de ka ba ba pinyo ka license pila ban apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru yaki kot kisla badan kam kat kum ka judging kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya latno tang ha East Khasi Hills pila ban let bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan Halowa Lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.